kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba sounder strong kaji ukertong keseng TMC na pa Maukrowat constituency habaya keren bat kila patai kubor hadin bo ulade ban tep kerteng. Ula ong bo udonnya kejing kermen ban job bet jaga ke election baru kemi renti bagi pat ba kin wan syakmat ban ai jing kershan da kejing ken mau e ya uba royal lingdo unong sandor jaga ke dong katany bat ubala wanra ru jaga district. Uba sounder ula ong ru balada ki pat ba kidang ken mau e ye uni unong yalam kin penjab dan burom ye hagani kekenti kanang bo ula ban bot din ye shibon ki kam ki basateng ki bo une urang ba uang not ban pendem. Uba sounder ula kamru ba ka TMC kan job hadu kumbalai pu arsit AA bat kan yalamnya ke sarkar haus nem arhajar arbulai namar ki pat ba kira sedang ban pai khamat syakani ke parti mentah. Ngayeng hakani ka Maukrowat konstitusi ya ka ba ikthau chungai ba ro balendo bolong arkitek jungani ka shnong ko ba jungi Maukrowat konstitusi ka roi ka par hadu bungini yo ka district ngidor kat neru ba de balan ude we niki nong sanjori ka ba de banwara ka district wat ki community bagi pa ba kinwan chakamar ban ka jikrshan da ka ba jikr mau uni ulidar lar ki kan mau yo ba ro balendo kin penjab dan boramenga ba ngala barwara shibun ike kiba nilai keren kiba sateng kum kini ka 2 lanes road tenang ta kini ki development keleng-keleng tenang ta kiba ni bang ini bale jadi kata ka bupai ba ang not ba community ba hagani ki snem meladap san snem kala shu yai kum to kiba pli mo nginum kono inu le asi kurang kejik tolat kita kena ngelam pakai mahaban deliver ya ki ki surok kilong kumtu pila silang kumtu pila silang ju MDC ru kumtu surok apa silang ngai ila ka jong khamat balik minmit kemot ka wat kamasi ka balang ka thung khama ti mla ban ong bangadi tong uta ki ban ong bala da MLA mla ka kamram ju MDC elected mo beri bula jet pa ba di ban tha ju government ba government ke department ke di ban le tenai susram bat ru mla ban le ka pa ba dia not fit. Timentau MLA Rupo Pligrat ila tri sistem tenrai isu tam tang ban su pendap ega kam jog imadang rual ru ikthau ngaru kalabang tenrai after hadian bangila nyan tengah akar pesawat usap tambah mah ya ke bau leader jungi Dr. Mukul Charles Pungro presiden kelalek pat ke blok kongres kelalek ban dumok beri ban pleno ya ketika health center think long just a formality remundan ba kelenyar tiba expect banginawan nakabor ngin pendap bangi di bentuk pesatek klam da bo teng bat kawai ke bang official bangan kalong ba ka bangi community kalong ba ngin declare thma persya kumlalong ha ngila declare thma persya COVID-19 hau arjar pho palaja bat ngin declare mataba ka thma persya panrat ke jingdup ka di banyak chman mla shu ban pe ke jing ju ki pa ki shong ha ju ki thia ha ju ki bam ha ju bat ki marat ki dang don ke jaka sem ko bobyang ka ba ki ne popli ki batuk ki busuk ki rang li ki ju ki sem chile ki kum chile ki mat ki jing dan ba pe ki bangi ri banjob ko ba lai pu ar lai pu lai tri jaka ne ka target naka san phukli mo ya mar karo suka ngai ko ma ngit sweep di Chanero kadang ka jingki ajain teles arlai seat Chanero arlai seat pat kumta tatang iba ngidon ka hopa in target ya ka majority absolute majority kata ka pa te kata ka in sepet kalong no kata ka always a target even the small party ru ki target ya ka lai pu arngi lelite dadi ka party bahaya sakabar kalau ba ko mapik minati ang ba kati ke parti ke thamai kam ni ke thamai thamai hang ni tinre gini ke parti thamai ke mi hi mata fight por khoi ngilok thamai tinga ba thamai nga apil ke pa ba aro begin kristian nga ba thamai hanga ke lok thamai lot dan nga kurpat iki ba kinwan chakmat ba ka arpunyo trik dang step don't split your boats but pen prai ke bot ke jongpi la pi kwa ban ai ya ka jingjap ke budan burom yung nu kandidat bo kimon
kin mi bat kin penpat ya kebot mar ka jempat ya bot kan nomora ya ke jembah tinggal apil ya ki pai ba juga mau korat konstitusi ke jing bat ke jing sngau kidkha komunong elam balai elam abun kisnam ya ki sengbalang bat ngala i bagi pai ba ki ong dan kam nang elam ban tawan nomor bangila i ba ila iduna kira bon sedeki wi pat ki perlok ki ba le asikim syam jumbut palat ya kani ka kam bat kitu ki badan ka sim ki kum ki ngelam pun ki laram bat ngi kumba hakani ka banwan ini job bon kita ki banwan rai na kum ta ka jaban rew hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban pernah hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah